be the great. Nimezama. Akarimbo keza cyane ka Piagita. Akakonyine gasoze rutangira filime yacu uyu munsi. Yiswe Special Agency. Be the great de musobanuzi. Akana Agasobanuye time. Show time. Bamwise Piagita. Bimeze bite? Ati nkora iki? Ko nabaye umwana muto. You go kill my mind. Aya bas. Ni ku gasobanuyetimes.com. Mwicare turye show ibintu ni good fine. Special Agents. Twagarutse muri Korea. Ati waranjagaraje na jandarayemo. Special Agency. Warakunze the killer who we gang, a girl who deserve to die. Akanuga chikwe. Wararebye Furies. Akanuga chikwe ngoni Furies. Aya bas. Special Agency. The Miss People ni ku gasobanuyetimes.com. Nimezama. Nakufite nibibazo. Okay. Ninde wakora umuti. Yeah. Jemba monoro umuti. Bambonoro umuti. Mukondwa. Yawe yatuma umuntu akoca. Umuntu arota. Pick bongi. Bamwise Piagita. Kama ganjira inzira mu buzima bwanje. Va magambo ariko. Wino nkujyane murejyana ari kubundi. You can't believe how much I love you. Ntago wakwizera uryo kingukunda mukobwa. Okay, nuko bwije. Amanywa nijoro ndakurota. Believe how much I need you. Ntago wakwizera uryo kingukeneye. Ni wowe wanjye amanywa nijoro ndagutekereza. Ati none nkora iki? Nabaye umwana muto. Uri muranjagaraza mu mutwe. Bimeze bite? Special Agents be the great. Bibutsa ko ni ku bufatanye na United Street Promotion Cooperative. Digeze mutangira umusanzu kugiye ubundi iwanyu zake ni wacu zake. Nimezama. Special Agents. Aka karimbo wagakunzura agasanga kuri YouTube channel ya Piagita. Kitwa Nimezama. Ngo be the great ngo wavugiye mu ndirimo ngo ntituyumve ni muhoshe. Jya kuri YouTube channel yi downloading nk'umudiji udafite indirimbo rwose nkubwire ntago uri maso. Special Agent itangira. Warakunze Special Delivery akanuga chikwe. Warakunze ballerina akantukuye kugacikwa. Special Agents. Reka dutumikire abadutumye ubundi dutangire. Special Agents. KCP komeza ogere mu gutanga uburezi bwiza. Murakaza neza muri KSP Rwanda. KSP Rwanda ni ikigo gitanga amasomo y'igihe gito hagati y'amezi 3, 6 ndetse n'amezi 9. Muri KSP Rwanda dutanga amasomo duhabwa ubumenyi twihangira imirimo. Ni muri KSP honyine sibikabyo. Duhabwa ubumenyi ku isoko bakeneye. Filmmaking and video production, photography and graphic design, journalism and communication, computer, music, hospitality ndetse na multimedia. Indimi twigisha ni Icyongereza, Igifaransa, Icyarabu ndetse n'Igiswahili. Si ibyo gusa kandi muri KSP Rwanda tunabafasha kubona professor mu gihe gito, tsinda perime kategori A ndetse na B mu gihe gito. Muri KSP Rwanda dufasha abanyeshuri bose by'umwihariko urubyiruko rwasoje amashuri guhera ku mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye kwigira kuri scholarship cyangwa buruse. Dufasha abanyeshuri kandi babikeneye kwiga bacumbikira. KSP Rwanda dukora mu mujyi wa Kigali muri Centre Simple hafi na Sainte Famille Hotel. Neza ugeze kuri radio y'Imanzi. Murakaza neza muri KSP Rwanda. KSP KSP, your career is time to raise up. Ase ko bidasanzwe ko mpuruza none ibiki byakubaye? Nyine ndagira ngo nize ya mashini yawe nigere ku editingira dore maze ukwezi nta coding.
niba nibuka neza ejo ntwambwiye ko waguze imashini. Yego narayiguze ariko ibibaza imashini ndi kujya ku exporting bakambwira iminsi ibi. Icyo ni cya kibazo cyabonye cyo gura imashini z'amagi. Imashini 800 ubu ni make kuko muvanye. Cyabanye kata maseni wakoye inkoko. Ngo imashini 800 ikabita kora. Ubwo yiguriye he? Ku mukorode twahuye ngo yarashinze company muri iyo minsi. Apo kuba kidakora si ikibazo. We kimusubiza ndabiza abacuruzi banyaho batanga garante. Wahora n'iki ko nagiye mu gitondo akanyakana ngo nta nubwanzi. Ose garante ntiyanditse we genda uyerekane agusubiza ibyawe. Arayanditse se ko twagiye kuyandika kanga nta mwanya afite ngo ngende ngarabyizeye. Ubu ngo buraho utazi IT zone. Dizone. IT zone ni company itanga ibikoresho bya electronique byizewe kandi bakanaguha garanti y'umwaka. Akarusho niba uje kugura igikoresho kimwe baguhera ku kiranguzo. Ni kure ya turise ku buryo utahanyere. Oya wigira icyo singomwa kujyana nawe wakwijyana. Ni hano muri shike kuri floor ya mbere ku muryango E047A kandi bafite n'amashami mu Musanze na Rubavu. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0782 355 75 23. Amahitamo yo kwiga muri kaminuza zihambaye ku rwego mpuzamahanga mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Uburayi ndetse na Aziya ikaze muri Erukas Group. Urifuza kwiga muri Poland, Turkiya, Australia, Malaysia, kaminuza zo muri Dubai, Ubwongereza, Ubutaliyani, New Zealand, Ireland ndetse n'ahandi, twegere. Turi Erukas Group Limited, ikigo gifasha abanyeshuri gushaka amashuri yo hanze y'igihugu. Visa tukanabafasha kuva process itangiye kugera mubonye visa. Akarusho kandi iyo mugezeyo turanabakurikirana. Erukas Group dukorera Remera ahazwi nko kwa Rwahama muri Martin Plaza. Ni inyubako ikoreramo kinkayeri nyinshi iteganye na station ya essence. Erukas Group Limited muradusanga muri etage ya 2 umuryango wa 6. Hamagara 0791 565 525. Erukas Group Limited, transform your dream into reality. Chemical weapon mbi cyane ya kirimbuzi ni intwaro 완성된 경우 실제 사용할 일이 nirangira 일어나지 않는다 해도 ntago tuzi ngo bazayikoresha gute. 이게 어떻게 연결될지 모른다. ntago tuzi ngo ubu byoroshye. Hahira muri hebuza.com utahana ibyo ukeneye kandi wishyure buhoro buhoro. Hamwe na hebuza.com tubafitiye amateleviziyo, frigo, kuka, washing machine, intebe, ibitanda n'ibikoresho byo muri ofisi. Uti gahunda iteye rero. Wishyura amafaranga make gusa yibanze ugatwara icyo ukeneye, asigaye ukayishyura mu byiciro. Akarusho byinshi mu byo ducuruza tubyivanira ku ruganda rwo mu Bwongereza ruzwiho gukora ibyiza kandi biramba ari rwo Icona London. Hebuza.com ikugezaho ibyo watumye byose ako kanya kandi nta kiguzi. Ikindi kandi ntukikwe na promosiyo yigabanyirizwa ku biciro byacu kugeza ku 10% ku byiguze byose igihe wishyuriye rimwe. Kubifuza kutugana mwadusanga kwa Rubangura iruhande rwa Koje Banke mu muryango wa 3. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 cyangwa udusure ku rubuga rwacu ari rwo www.hebuza.com. Hamwe na hebuza.com ibyiza bikwiye wowe.